Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Sinina tama-tama lebih kumanang ang kay hadire. Rilalan na ako ramalabi na po nga Allah Ta'ala surah Al-An'am ayat 160 na. Makaday po nga Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, man jaa bil hasanati falahu usrah amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Betuan na wa man jaa bil hasanah falahu usrah amsalha. Nigi-nigi tau pigau deceng, nigi-nigi tau pigau amala madeceng, malapi ke-10 apalan na risesena po nga Allah Ta'ala. Usro amsalha, lipat 10 kali. Wa man jaa bis sayyi'ah, nigi-nigi pigau pigau dosa, fala yujza illa bimisliha. Denay wiring dosa kecuali papada-pada matu iya ro na jamay. Jadi ako deceng ipigau lapi ke-10 apalan na. Iya ko dosa ipigau pada matu lupo na iro dosa iro. Nah, sinin na tama-tama labi kumanang kay hadire dalam redaksi yang sama ilalan na surah Al-Qasas ayat 20 na apa ang kato ayat pada irunin na dia mina pada langsung redaksin na. Iya makaday ayat na man jaa bil hasanati falahu khairun minha. Nigi pigo amala madeceng ialang ni apalal di madece panayro na pigo eh. Dia mina papi makadalapi ke-10 tetapi makaday labbi madece pa iro na pigo eh iwereng ya palang dibanding amala madece puray na pigo. Wa man jaa bis sayyi'ah fala yujza allazina amilus sayyi'ati illa ma kanu ya'malun. Nigi pigo dosa iro papi wala na ro pada matolo po na iro dosa na pigo eh. Iya ko dece na pigo labbi madece pi papi wala na po nga Allah Ta'ala. Nah, sini na tama-tama labi kumanang kihadire. Watun na napau alim alabi na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iya ayat iwi napalabang ayat na po nga Allah Ta'ala. Panguluta siya din na umarang mapikiri. Makaday liwa pahaji pala upat na di umat salangi. Liwa pahaji pala batin na kanjat na po nga Allah Ta'ala bagi amala madicing. Tau macila katongan man niya tukang kami tama neraka. Nasaba iya ko decing ipigaw lapi ke-10 papi wala na. Iya ko ja ipigaw dosa ipigaw papada matolo po na iro dosa na ipigaw. Berarti na po nga Allah Ta'ala rumariki sinin na tama-tama labi kumanang kihadiri. Jadi lawi mangulo ko alimalabi na nabita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napalatu iya rumakadamakwe berarti ko mapikiri eh. Nah, dialog yang terjadi itu direkam oleh salah seorang sahabat yang bernama Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas. Iya. Waktu na makutana panguluta siya din na umarang bali ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makaday inna Allaha katabal hasanati was sayyiati. Iro jae si bawa di cinge, iro dosai si bawa amala salewe, pura na patentu pung Allah Ta'ala ola na, takaran na.
Summa bayyana zalika na napalabang niya ro makada iya majai madicing. Faman hamma bihasanatin falam ya'malaha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Nigi-nigi atan na pungala ta'ala. Hamma mania. Iya. Matto ko atin na. Malintas di pikirannya. Hamma bihasanatin. Matto yo ko pikiran na malintas o kuatin na makada. Insyaallah ro baja. Melo ka pigo decing. Iya. Misal na pure matarima gaji. Iya. Nariki-riking igajin na. Pure tarima THR. Nariki-riking ijumala na THR na. Waktu na nariking iro di iro THR na. Tapamatto o kuatin na makada. Melo ka masumba. Iya. Dia pernah pigaw, inapay mato. Iya. Baru terlintas. Insya Allah saya akan menyumbang, tapi belum melakukan. Napay at toati. Maka dia malabi na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katabahallahu indahu hasanatan kamila. Tercatat ni ronangi at toati si di apala maloto-loto. Iya. Dia pernah jamay. Iya. Napay at toati. Baru terlintas di pikirannya. Maka dia malabi na Nabi katabahallahu indahu hasanatan kamila. Tercatat nang iro at tuatin naro si di pahala sempurna maloto-loto. Nasa ngali malabi na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in hamma biha amalaha narek ko na pigaw iro at tuatin naro di ginangi man niya milo masumbang. Masumbat to ngangi. Iya. Napasuto ngangi nangi irodi na sumbangan naro. Maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katabahallahu indahu asyara amsalihah. Nauki si pungalatala iro apalang iro napalapi ke 10. Iya, sini na to. Jadi tercatat napigaw nangi di pa napigaw iro, tercatat pahala sempurna. Napigaw napalapi ke 10 pungalatala iro jama-jamang iro ila sab'amiati daf'in ila adafin kasiratin. Malahan tergantung keikhlasan na, tergantung pacin natin na, wat di malapi-lapi letu sab'umi adifin, wat di pituratu lapina di sisi na pungala ta'ala, tergantung keikhlasan na, waktu na najama iro amal-amal di sini. Sini na tama-tama lebih kumanang kihadirin. Nah, iro nangi decing. Pikutusi pala ikoja, dosa. Yeah. Maka dia lima lebih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat tarwi hadis sana. Wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malaha. Yeah. Wa in hamma bi sayyi'atin. Ya ko matto ya ko atinna. Melo pigo dosa. Yeah. Napay matto dia pernah pigaw Yeah. Baru terlintas di pikiran melo pigo dosa, melo pigo ja. Falam ya'malaha, matto bawam yukutin tapi dia napigaw Yeah. Hanya terlintas di pikirannya, hanya terbayang, tetapi belum dilakukan dan tidak dilakukan. Yeah. Maka dia malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katabahallahu hasanatan kamilan. Na sabab pure man niya melo pigo dia, dia napigo na chata ipungalatala sidi apala maloto-loto. Iya. Kita ni sidi na tama-tama labi kumanang kihadar. Iya. Man niya melo pigo dia, dia napigo na reke pungalatala maka da melo mapigo dia dia na jaji. Tercatat satu pahala yang sempurna. Sidi na tama-tama labi kumanang kihadar. Iya. Pero ni pala kalau napigo to ang yaro nang niya kang Maka dia lima lebih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa in hamma biha fa amalaha. Iro pala nangi naniyakan napa napigo to ngang iro jae. Katabahallahu lahu sayyi'atan wahidah. Na chata ipungalatala iro jana pigo sidi amala maja. Dia napalitu-litu sidi mi. Sini na tama-tama. Jadi iro nangi waktu naman niya melo pigo dia napigo tercatat satu pahala na sabab dia najaji dia pigo. Najamay napigo to ngang iro nang naniyakan yang malama jay maka dia lima lebih na Nabi tercatat satu kali kejahatan. Dia nalicu-licu. Yuko apalan nang iro napalapi ke 10.
Sini na tama-tama lebih kumana. Nah ini riwayat dari Ibnu Abbas, sini na tama-tama lebih kumana ke hadirin. Nah disambungannya hadis itu. Nasabah malampi hadis sana. Maka dari wa iza tahaddasa bi an ya'mala sayyi'ah. Maka dari pung Allah Ta'ala ro nabi narampi maka dari pikir betin pung Allah Ta'ala madike. Narampi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa iza tahaddasa bi an ya'mal sayyi'atan. Iya ko napawi macurite maka da melo ka makwe na yero na curita yero anu dosa. Iya. Dosa na curita, melo ka makway. Tetapi yang dicerita itu dosa. Anu maja. Na curita. Napalabang maka da melo ka makway. Falam ya'malaha. Na curita bawa mi dia na pigawi. Na curita mi dia na pigawi. Aga nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia pun Allah Ta'ala fa ana aghfir lahu wa dampengang iya na sabad dia napigaw fa ana aghfir nak dampengang pun Allah Ta'ala magi nak dampengang na sabad dia napigaw sini na tama-tama lebih kumana ke hadirin malam ya'malha selama dia tidak melakukan itu hanya na curita bawam ni hanya omong-omong maka dia pun Allah Ta'ala, ana aghfir laha, wa dampangan niya na sabad dia napigaw. Sini na tama-tama lebih kumana ke hadirin. Fa iza amalaha, fa ana aktubaha bimisliha. Ia palik ko napigaw to ngangi, nasa pun Allah Ta'ala, riwayat na nabita. Ia palik ko napigaw to ngangi, fa ana aktubuha lahu bimisliha. Lau catai, sabanding mo, ia ro agaga napigaw, ini gagal, binadigaga kuranda. Sini na tama-tama lebih kumana ke hadirin. Nah, di lanjutan hadisnya, waktu na po wale malabina nabi hadis sa ero protesi malaikat nakadamagi na mula da malaikat protes maka dia lanjutan na qalatil malaika rabbi zaka indak yuridu an ya'mal sayyi'ah wa huwa absaru bihi puang na melotong yung pigo yoro jama-jama majair po na curita ni matanrang, manasah. Dia na perlu yaku tanah melotong pigaw Kurang ini curita, manasah melo na pigaw. Maka dia lima lebih dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ira palik kumaku itu. Iperintangi malaikat maka dah irqibuhu pantawi. Iya, pasangannya CCTV. Pantawi. Jadi ronang itu pure macerita maka nami lopi goja isuruh malaikat pantau irqibuhu pantau dia lacak dia in ya'mal sayyi'ah lacai napigo tungak dia ramilo napigo fa in amalaha faktubuha bimisliha iro kana pigo towangi aja mu kurangi catatamu aja mu palabiwi papada iro na melo ena jamaro pas jadi pasangi malaikat maka da ya kuna jama tongangi ro jamelo ena pigo ro papas-pas i catatamu aja mu palabiwi aja mu kurangi aja mu tambah-tambah ini sini na tama-tama lebih kumadang ke hadir wa intarakaha iro pala ko nak bukuri bi nangi iro na paubawa mi din jamay fa intarakaha nasalay bi nak bukuri bi fa katubuha bihasanatin wahidatin cata iro agagero tapi catatamu pancaji amala madecengi jadi iro nang melo ni pigoro pantau mapau milo mapigo do sa milo mako pantau awasi ya ko napigaw aja mo kurangi catatamu aja mo palabibi papaspasi papada-pada kualitas na papada-pada lopo na yaro dosa napigaw sini na tama-tama lebih kumana kadi fa in tarakaha yaro palik ko na salay binabukuri binapaubawa minacurita bawa mi faktubuha lahu hasanatan cata iro agagero mancaji apala madeceng bisesena po Allah Ta'ala maka di malaikai magini cata madeceng po namelo yaro nang pigaw Nasambung yang lima lebih dan Nabi hadisan nama kada innama tarakaha min jazaan iampay na salay na sabak makanja itapat na kupung Allah Ta'ala
Yampay na salay, na bukuri, na curita bawa mi, ronang hindi na jami, na bukuri mi, na saba, nalalungi ariyongan na punga latala. Sini na tamo-tamo labi kumanang kihadri. Nah, iyan na mancagi dasar nang ngiro. Makanya Pangulo ta sini na umarang tau mau pa to nga pala ini. Tau macila ka to nga manidi ko din itami tama suruga. Sini na tamo-tamo labi kumanang kihadri. Iya. Napa makanya alay malabi na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penutup hadisnya. Iya. Makanya alay malabi na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iza ahsanat ahadukum islamahu. Iya. Ia kumadai cimi bate na tasid dia tahu. Napakasingi bi asal langan na. Fa kullu hasanatin ya'maluha tukhtabu bi asyaratin. Ini penutupnya. Rasulullah sallallahu alaihi hadis ero. Iya, tanito pa patutut na ya pidato patutut na ero hadis ero. Iya. Maka dia lima lebih na nabi ta ia ko makasimui asal langan na si dia tahu. Lai catat sinin na jaman-jaman na pigoy malak madicing lapi ke 10 minimal. Sinin na tawa-tawa labi kumanang kihadi. Wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu bimisliha hatta yalqi Allah subhanahu wa ta'ala. Tungka-tungka pigo ja makumatoro lupo na yaro jana pigo din tambay din kurangi. Ia panapaja malakai macata de siba macata maja di supilori pamasina po ng Allah Ta'ala. Sini na tama-tama labi ko. Berarti kesempatan untuk PGW Bokota sini na tama-tama labi ko man ang kihadere berdasarkan iya hadis-hadis sa ewe terbuka luas. Ini mani. Nah, kita ambil contoh sini na tama-tama labi. Iya. Lay TV ni yaro nangi hadis sa iloko kehidupan keseharian ta ipasihubungan isi bawa beberapa hadis na alim alabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amala madeceng ipigaw ikhlas ki ina tumatu pitangi de cere suruhin mo ng Allah Taala. Iya sini na to amala bi kumanan ki hadiri. Siddi. Makaday pong Allah Taala ilalan na ako ramalabina qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha aza. Qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha aza. Bicara madicingi lebih makasipi na iya pasidakay na taripaw-ipaw yaro pasidakay. Bicara madicing. Di pasan nakinin na, wete ko bicara to si Runto na makanja batiwi mabicara, makanja batiwi mapau-pau, makanja batiwi berinteraksi. Ma'rufun. Menyejukkan. Maka dia pun Allah Ta'ala, khairum min sadaqatin yatba'u haza. Ia tundang bicara madicengi, lebih makasingin na iya sidak kaya cilolay tari napo. Maka namilo ka masuma. Hanya bicara. Kita hanya melakukan, mengucapkan sesuatu yang semestinya dilakukan. Dito na tambay, dito na kurangi. Iro lepaw Ano makomito, meron wa di lepaw. Nasa pungalata, makasing ito. Sini na tama-tama lang. Itu sudah bagus. Sudah tercatat amal madicing. Dua. Amal yang sederhana. Maka dia lima lebih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam risalah sidin hadis sana ittaqun nara walau bisyiqqin tamaratin. Jagaiwi alemu, piarai alemu, bentengiwi alemu, polepat dila-dila na api neraka walau bisyikkim minat tamarin. Namo sikgi mi karoma, si batu mi karoma masumbangan. Satu biji korma, nasa nga malabin na nabita. Itu bisa melindungi kita dari api neraka. Iya. Uselewi ro karoma si bawa duita. Iya. Piaray alemu, piaray keluargamu, piaray lisa bolamu poleri api neraka. Namo si di rupiah ya sumbangan. Jadi uselewi ro nangi kalima karoma si bawa si di rupiah. Jaji. Sini na tama-tama labi kuman ang kihadari. Berarti
taneji palit lupo na agagay na reking agama ta ko tumapigo dicing. Iya. Tania egan na. Tetapi aga na reking. Chinon na atie waktu tamasumbang iya naro na reki pungala ta'ala. Chinon na atie waktu tamapigo decing iya naro na suba pungala ta'ala. Nasaba makade ale malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilalan na hadisan na innamal a'malu binniyati. Ia tu tahu itu lai reking i amala madicin na tanya ia pitae. Tanya itu mitai ko makada sekok miro na pigo makor miro. Bukan itu, tetapi yang dilihat adalah keikhlasan yang di dalam, itulah yang tembus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sini na tama-tama labi kumanang kere. Berarti megamit to jepil na fasilitas na merengi pung Allah taala sini na tama-tama. Narkuan mangiwat dingi tama suruga. Iya. Satu lagi, sini na tama-tama labi kumanang. Kita berdasarkan ayat. Batena agama ta melo tuntungi tama suruga. Sini na tama-tama labi kumanang kere. Kita buka akhir-akhir surah Az-Zumar. Yeah. Akhir-akhir surah Az-Zumar. Na cauritay kung Allah Ta'ala tumakasingi bati na makamala soleh. Yeah. Tumakanjaya palana. Makaday hatta iza ja'uha wasiqal lazina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Na curite pung Allah Ta'ala pikwe hala-hala na tumatapay matu o kwarsungriw na pung Allah Ta'ala baragarumbol ni pasipulo ni melo tama suruga. Hatta iza ja'uha nadapi nila langit tama suruga kuniyolo na. Wa futihat abwabuha. Tatimpatongan ni babanda suruga mele patama. Ang kakalimat wow yolo na yaro sebelum narampi pung Allah Ta'ala makada wa futihat. Manasan ni melo tama suruga. Di nagagabata-batayan na. Wow. Iro wow nasa nga regurut tahli tafsirewe. Wow. Iyolo na kalimat. Wa futihat abwabuha. Tatimpatongan ni babanda suruga. Huruf wow itu adalah wow takit. Papanas sa papatongan. Di nagagabata-batayan na. Jadi upan-upan na taton niyo kung babanda suruga. Ipatamatongan niya ito di nagagabata-batayan na. Nasabang ka kalimat wow. Wa futihat abwabuha. Tatimpatongan ni babanda. Manasatongan ni mele patama, dia nagagabata-batayan na ketika bercerita tentang orang yang beramal soleh. Sini na tama-tama lebih kumanang kaya. Nah, di bagian ayat yang lain dengan surah yang sama, wazikal lazina kafaru ila jahannam zumara hatta iza ja'uha futihat abwabuha. Yato si waktu na tao kapire ipasipulo melo tama naraka. Ipasipulo ni ukon ni baban na naraka. Futihat abwabuha. Tatimpa ni baban na naraka mili patamay. Di gagawaw na. Waktu na nachurita pong Allah Ta'ala makada futihat abwabuha melo ni patama naraka. Tidak ada huruf waw. Perhati kami roaya suratul hasyar. Pacapuran na. Di gagawaw okoro. Magi na di gagawaw. Nakada. Di pa naman na tama na mo tatong. Dito pa naman na sa patama. Magi. Nasaba. Ang kaya sa syafaat. Nakan nakayiro syafaat na nabi tanayalan ni palisi makaraja mo kutulit yung rako. Ang kaya sa husnul khatimah. Mega sipa na madya watu na tuwo manu. Tetapi watu na melo mati toba Nalay husnul khatimah. Iro itay hindi mero amala madjay. Tetapi pungala ta'ala reking yung kamala madjay siya ni pigo. Nakan na husnul khatimah. Aja mo kutulit yung rako. Sini na tama-tama labing. Berarti, taton niyo lo na baban na naraka, belum tentu masuk. Nasaba makanya pun Allah Ta'ala tatimpa bawam, di kagawaw na. Tapares sa mi, matu, sini koliso kita pares sa korataro, pacapuran na suratul Zumar. Wasikal lazina kafaru ila jahannam zumara. Belum tentu. Karena belum dipastikan, masih banyak perangkat lain, masih banyak pelampung. Mega mo papakuraga, iya wat dingit bentengi wi, beraja na tama neraka. Sini na tama-tama labi kuman. Termasuk iya wat dingi patama ita bisuruga palomolomi tama suruga maka dia pun Allah Ta'ala dilalan hadis qudsi as-saumuli wa ana ajza bihi maka singi bate na mapuasa aja na mutakirite mutangka-tangka yang pay mapuasa na sabab pun Allah Ta'ala ikhlasi mapuasa na sabab pun Allah Ta'ala di kagatumisan niya to atin tapi kung mapuasa mapuasa to ngangi napa maka dia pun Allah Ta'ala
wa ana ajza bihi. Ya pereking ya pala na puasana aja na ikut curitai. Si runtup ipung Allah Ta'ala ni bareng apalan na puasana. Yang itu makanya hadisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lisaimi farhatani ia tau mapuasai dua riongan na mario iko bukai tawe wa farhatun inda liqa'i rabbih mario iko suruntu ipung Allah Ta'ala na sabab purni reking amala na pung Allah Ta'ala matu tawa-tawai amala madicina risesena pung Allah Ta'ala di hari terakhir bulan suci Ramadan ini sinin na tamo-tamo malabi kumanang kihadire iparreki makadai pangulutan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha na cerita oleh malabi na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dai ikomelo ni capura malatu irona sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mana dito sisang binena Nabi tapawi pangulutan Sayyidina Aisyah na di nagagatsa uloloy binena ya Nabi tahi Aisyah radhiyallahu maka dai pangulutan Aisyah iya ko melo ni capura malang ya suddu izruhu agar kumi cerita ya suddu izruhu ya kay barakang malipa ki merek lipa na le malabi na Nabi Muhammad na pareki lipa na magi na pareki lipa na sabab melo imalampi sampai yang penin semana nasa dito sisang alena mina pikiri ki melo makasibir di sisi na Allah Ta'ala begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh di dalam memuliakan bulan suci Ramadan terutama di hari-hari terakhir menjelang bulan Ramadan selesai insyaallah tanda podo napa barakai pung Allah Ta'ala malak madijita hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.